Fatalo fatu ila ufafonga anga Samoa nei fo e so fau malo le soifua. Le tautua fai pea lau Samoa Entertainment TV mai Samoa ai usi mai al fafonga fa opoponga wana tamua ile nei aso. O le whaapaleina mai o se tasi o alo Samoa, tulanga tofi o le sui fai lau tusi au au po le Deputy Secretary General Governance a le Pacific Islands Forum, po le fono atu motol Pasifika le fionga Desna Salofa, o se mitamitanga le tula i mai o le fo itama itai i se tofinga mawalunga. O ilonga fo iluna sao le taimi o ngalue ai, ma ofisa sili lango i le mtanga luenga le vai fafo, ai sa ngalue ai fo i o se faufau tua mta upu whapurkiki le official whailo tusi o le fono a le Pasifika i tausanga watonai. O le fionga Desna Salofa i peo na mōli mawina o se tangata wa iai umanga wa amale sila fia i le tofinga wa whaase e tunei i ai. Inisi o talalo o whaalilo lilo le mafua angal tamaita i tausala la vaia le Miss Global Samoa wafua ai o na whaamawai mai le tofinga. Ai whaato a umato na whaapale le masina talwai o Iuni a so tolulu o lo wha. Wa abatu foi mal whaamanuia al tamaita i a Rose Valerie Odell Brown Fane. I le tamaita i sa tulanga lua i lona tula i mai peitai. Na tawel office Silio le Vodafone Samoa le Samoa Observer le tau sa afia o le tamaita i Miss Global Samoa mai o se mitanga fo i lona taimi pupu una tula i mai ai le tofi. Ai o le whai unga al tamaita i o lana ia lava whai unga mai a whaaftai ai le langolango i lona ia fo i taimi. O ta ua le Vodafone i lungo le lipoti lo lato waloa i o le whai unga ma abatu iai le langolango i lana whaato whala inga peitai. Ele oilo ai le teminei se tali mai le tamaita ina tulanga lua i le tauvanga le Miss Global Samoa le fionga Miss Akui e whai masui o Samoa i tāpenanga o le tauvanga i le isi lua masina o lumanai i ase tema. O whai tawaso o atu i le teimi e tula i aitau le eto fitu mai whaleula. Ua molia e leo le whaatupo le afi lea na mua i le maota nofo o le whale insinia o taawale me whai ngā ruenga le ainga au ainga malele i whaipule i alo au ke neti sio i whaleula. O le asonga fua o le vai aso fau, le etula i aiali e to fitu o maa salomia. O le mta upule na moli mawina i lunga o whaatalonoanga ma le au whaasalalau le pa ili mai o le whaipule malon faltua ma o lato au ainga. O au ainga i le lato moli mauna o atu e tau i le taitaifono o whanua o le nu, le li i whaipule le lato mana o ngā whaatau i whanua o lona no whai. Peitai na whasopoa i whaamtalanga ma mafuai le FSS a inga i le aso, ma o atua i le ofisa o leo leo. E le ngata ina tangi le au ainga, ai ua tangi fo i le whaipule i whaau o ngā lima lava. E le afio anga o whale ula ma le lato whelo inga ma le au whaasalalau na angi ai le whai o le unga, ai whaatula i ese le ainga lea na mū a lato metro tino. Peitai ua toi whaatatia le nā whaai unga le nu e peo nta ua le matai o le afio angai e tu stala. O talo sanga atu le whaipule fina ngalo mali le nu e whaatatia le lato whai unga o na ua o atu i leo leo le mata upu. O le asonga fuol vai ansa fau sa valo iu lai tula i aili tu ofitu o masalomia i le whaatupo le mū na afiai mea to tino le ainga na tangi. Ua mai a siel komiti o atina el kapeneta le whalma i tele mototua i vaenga ua mana umia o na toe whaale lei. O fōlinga wa ai o le whaale tonu le whalma i tele mototua sao o ai lava ina iai whaipule. Sa noa iai to tonu le fono awa sa moela na usunga fono le vai aso ua mawai peitai. O le nei vai aso e peo na mōli maulu nuspepa o le sa vali ale malo. Na sa vali ai e le fionga le palemia fia mena o mimta afa mal kapeneta. Whapea wha au lulunga masui o nisi o mta ngā ruenga mwha ala poptonga tu ma otia le malo. Le whale maitele le tuputa msese mea ole mtotua. E ta ngai i vaenga wa whaaleanga mai mo o miai se ngā ruenga toi whaale lei. Sa whaata oto le tasi le miliona ta la mai li tala whaatau au tu o le tupelu o lo whalu o lo lima le malo. A wā ngā ruenga toi whaale leia mo le whale maitele a ole i o atu. Ila natali ngā malo ya o ke topalua o lo wha. Peon tato lipo tia mua fo i whaafita uli le mota i tutulu o le ea malulu o sina lauloa i fua i le vai vaenga o le wha alo ma tafe i fo i lalo ai maise le vaenga tonu o lo i le whale talavai sa talitali e i pepa tingi pusa ma pakete le sua vai mo le saonga le mua tangata whewai peitai o le isi leo maota na lisi i le suenga mai le Universite o Vitoria na iloa ai le tapulaa o taimi e saonga le muai na maota. Peitai o le whalma i tele o le tupota msese mea ole i mtotua utusa o le se fulu tausanga talo na whau i lalo o fisosani whaapitoa mai le malo saina
mana tangata faufale. E silia le tōles fulu wafe le whatupenga le tau anto o tau mafa, ma wainga e mo o mia tele, anto ai ma le se leni, e ono wafe tala na whai mea alofa ai, le pulenga le wafu, a Samoa le Samoa Ports Authority, mo le no whanga tangata mātutua le mapu i whangalele. O le ngā tono le nei vai aso na tau a au ai, le nei fōha i tā ua, e na whai masui o le pulenga, le whionga le i antaua misi moa. Sao noa le whionga le i antaua. A o alo whaiva, pulenga wafu, le whamana tuino le lua suma le 5 tau sanga, talu o na wha vai mai. Lana tau tua malana au onanga, ele mawhaio na ngalo, le no whanga lo o tau siai tangata mātutua, o ila tau o lo o whaia le whaiva, o le tap wai, a o alo whaiva le atunu o i tiute whi au mala singa ese. Ele o se taimi mua le wafo a le pulenga wafu se feso swani whapea mole no whanga i mapu i whanga lele. Na te lia ma le fia ma le nganga whaapatai e tamaita isa ma le au whainga duenga ma ilan tō lo wa aiet le no whanga le nei fōha i tā hua. Le nei vai aso lo whai le pulenga wafu ma le whamana tuina le upili auro le lua suma 5 tausanga o lana tautua na whaavai mai le tausanga tasi le whaiva sa lau iwa suma le iwa le ana tā ua le whionga le ia taua misi moa mai le nante mea na o le 5 se fulu le au whai o le au whai ngā ruenga pita i le teimi le nei wa lata i le lua se lau le au whai o le au whai ngā ruenga o lo o ngā lulua le pulenga wafu e le wha moe o lantu ia le pulenga o le wafu, le Samoa Ports Authority, e a sia nisa pokolo keti o lo vapena futele i sa fo i sa le longa, ma moni atu ai fo i sa lato fo hai, tino i tupe, i le no fuanga fo i wa fai ngoena o le mapu poloti. Whaftai lau whaafonga anga le tautua whai pēa le Samoa Entertainment TV mai Samoa, i le nei fo i tula, mana tamua. Whaftai fo i le Wendy's design o lo i funga lei, mo le ofu matango fie, ai whaasoi fo ia.